So ato ang topic karon is all about sa mga papiling-piling ugwapa. So sa mga nagpa-feel na gwapa sila, okay girls, ayaw kayo i-feel ang tanan nga gwapa ka ha. Kung nagi manawag sa inyo ha, or kanang makimag-ilayla sa inyo ha, nya pagtanaw mo di dahil suraan, pansinapod uy, kay basing nagtubod biya ka nga gwapa ka, ayaw pud kayo kanang pass it good nga mulakaw ka pa kay kiay pasi siksi nya ang ending di ay di kaon. No pinasya ha. ขอเธอที่เข้าไปเป็นมะเร็งกินของจะน้องของแกง